htio bih vam pokazati jednu vježbu za koje su manje više svi čuli, a to su takozvani burpee ili marinci. Sad ovako, u tim burpeima i marincima vjerojatno ste vidjeli nekoliko varijanti. One sa sklekom, bez skleka, sa skokom, bez skoka. Pa evo, sad ću vam pokazati sve varijante, krenuši od one najlakše pa prema težima. Stanemo se tako da su nam stopala malo šira od ramena, stisnemo trbušnjake i sa čvrstim mišićima kora spuštamo se dolje. U donjem položaju pazimo da nam se ne uvinu leđa. Čvrsto i dalje držimo trbušne mišiće. Širina ruku je u širini ramena. Spustimo pete čvrsto na pod i gore se podižemo tako da ispravljamo leđa.